Tasakam KSA DSU Kra Karsak Wa Tumpen AP Ethelsiamai Pujai Katharapan Ningang Samse Alam Chepaklangpon. Spark India 2023 along Karbi Anglong Pensami Kumkum Chetri winners Palong Dun Pensi Karbi Anglong Pensami Nong Meke 1B. Center KSA Tumpen Patirpi Ponsi Raki Hormu Abutak Churok to Kamai Pamanpon. Karlitang side to beach ki mo men pen catching si football tournament ki patu pang chingpon. Karbilong ribirta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon sinang. Pai ni pai trok siar ni di purong ni hang Karbi Student Associations Englong po asai hemalong kansa sikum KSA DSU Karbi Ruso Darbar Karbi Solo Somai Karbi Unemployed Youth Association atum chelang pet pen prangke mai kanipon. Labangso prangke amai lam kansa sikam amai pu ajit timung pen kiba chini panatengki Karbi Anglong pen di mahasel hemprek article 2 44A apartment kansa sikam DSU Kra Karsa Kuwa atum chelang pet pen Delhi rong spion pale damsi Union Home Minister Amit Shah pan chetong damsi pinpura lo mare memorandum semi pajur damlo lapusona parhut AP Association mai pujai ka tharban abang ki kipu dun MP election nang le lo labang elections rada tom hana ko pa lapel elections ali pan sila bang lo ki pajur dam chot tu alang li aro Amit Shah bang ta ko pule po na Amit Shah ban ki pidam ke non MP election nang le lo po rada tom hana ko pa chubai tu ya pat ni tum pidam lo ke jo pu ya pat Aro Amit Shah bang ta ko pule po non election nang pe hai non ni tum nang pipo po nang pu thule po lage AP Association mai pujai ka tharpan labasani pu dun tot bangki ningdug lo pusi contest kama mai pu ajiti mung pen pranke thingdu ningje pont nili tumki majok political party pen samai ke chirap awi lapen political party ale phale nili tum Amit Shah phale chitong dam kadi bon samai nili tumki hemprek a farman prab jin bin pachun pon thekji phansi Union Home Minister Amit Shah phan chitong dam si pinpura lo samai pajur dam lasila puson ke monon pina pu dun tot denang ji pusi contest ke mamai pu ajiti mung pen pranke thingdu sodak pen pachini pon ini press conference biar koi isi ningkoi alam poin lo channel tum Delhi ke damalo AP Chelsea President Mr. Jai Qatar retired IAS officer alang liki pudo general Delhi ke dam ke lage tang tagali election non ke wang MP election chipahai panpo hala salam nija panile tum ni oi pik na ningduk piklo na sinile tum la salam sodak pen piram lo strongly condemn la salam athima ni tum election apan le nile tum kedam kali mani election hai nei mani parem nei apan ali nile tum autonomous state alam sini tum dam hala swa pot si alang lila sona nije do na baket ni tum kaddo ko beta ni oi lak la pe alang li chini nei je autonomous state ke hang bangke tu phurphoria teng ban ke hang ke la ke election aprang ta hang po election apita hang po election hu sidam choji election avita dam de palamali thik la sara ta autonomous state ke long ta election aprang ta long ta hailo ba phita long ta hailo start ni tum kya bangke ni to continue ji na sila sana ta kachi boktar bagachi putar bangala heno la pen autonomous state ke hang tuar kali la pen soteng lo plote autonomous state bang long ne de ji pusini tum hatada la sinan alang li tum atoi pan chuning ri lo la sonalam nije nang ne la pen pulo je la BJP atum pejapon ke lagi election ke hai pachi pa je pan pulo la sinele tuma yen pen pujala mai pohenlo je no la BJP atum hang pon lo ne tuma da pon lo Home Minister phana pachi tonglong lo la churu lo MP Horen Singh be phana churu lo apen Horen Singh be phana churu jalam pusan lo jalang linon election te bokhet tiket ke hang nang ja por lo talang li tiket long tamye long le tame tani autonomous sera kam claim ji palang li claim pot alang li pan churu par lo lasana thasinan alang li tum AP Chelsea pensita lasan si Delhi dam pe alang li tum autonomous sera kam claim nang ja polo staff bang ke hang bang ke damaling Delhi ke damaling lasan ka short sarun tar ki boktar bang ke heno la sinane li puja bang ne tum puji ke je non BJP atum ne tum Delhi nang pon lo chitong am lo thik la sana tak alang lita jong se autonomous sera ni hang binong polote alang to party AP Chelsea pensta Delhi nang pon me hala dang ni tum nang dunji akola penile tum autonomous sera lam ke dak sini je di standan alang li dam de pin pen
lason ke boktara bang heno ngape nele Period helong logo thek chot kalesi ason ka prek prek chpate dun pent mithang long ria phan sami nong me ke wan pi bang kenang sodlo lapen non owe ke mi etum karbi ang long pen sami raji ke mi ke chpate pen chenglok ka prek prek chpate long sami kang tu yang dengan sami ledun bomlo lapu son si kedam tang jakhong achiklu ni phai thong kep ani guarong spia long ke padopon spark miss 2023 along sami dipuru lang so Nepali bastia rong ameker Shankar Chitri pen Dimayani Devi tum asupi Assam Apharman Raji Chipate dunsi winner sami chipalong dun pen Karbi Anglong lapen Assam Apharman sami nongme evan pilo Kumkum Chitri lang ni bihek pen sami aning sparong hemarulong music road pen kekan sami aning chihangpik Lapuson ajok pen sami kedamtang Miss Karbi Anglong Popularity 2023 long sami nong is palong dun lo Miss Diva Assam 2023 long pen sami kaching sienong mati winners palong dun lo Northeast Next Top 10 Model Ambassador winner along sami palong dun lo lapen ke non head jong Miss Spark India 2023 along sami chapate dun pen si winners palong dun pen Karbi Anglong lapen Assam Marat phan sami nong me ewan pilo मेरा नाम कुमकुम छेत्री बहुत ही सुंदर जगह से दिफू कार्बी आंगलोंग असम से मैं आज मिस इंडिया स्पार्क बनने के लिए कामयाब हुई हूँ ये जो कॉन्टेस्ट है ये गोवा में हुआ था हम लोगों को टॉप 10 सेलेक्ट करके गोवा में ले जाया गया था उसके बाद उसके आगे हम लोगों का एक कॉन्टेस्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट टॉप मॉडल उसमें मैं ब्रांड एम्बेसडर विनर थी उसके बाद हम लोगों को बताया गया कि उधर से टॉप 10 सेलेक्ट किया गया है और हम लोगों को उधर से मुंबई टू गोवा ले जाया गया तो उधर में मैं विनर रही थी अभी वहाँ पे जो विनर्स हैं उनको थाईलैंड ले जाएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओके तो लोगों का कॉन्टेस्ट हुआ था 30 जुलाई को और तो यहाँ पे लोकल में ऑर्गेनाइज करके सिलेक्ट करते हैं ना कैसा सिस्टम वहाँ जाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग ऑल इंडिया से कंटेस्टेंट थे जैसे कि दिल्ली मुंबई गोवा गुवाहाटी शिलोंग सिलचर असम कार्बी आंगलोंग से मैं थी और उसके बाद छोटे बच्चे 2 थे मीस कैटेगरी में मैं थी उसके बाद किड्स कैटेगरी में कार्बी आंगलोंग से 2 लड़कियां थे से कितना थे सब पार्टिसिपेंट 10 थे क्योंकि टॉप 10 सेलेक्ट किया गया था एवरी डिस्ट्रिक्ट से नहीं अलग अलग जगह से अलग असम से और मतलब हाँ एवरी डिस्ट्रिक्ट से ले जाया गया था असम से शायद 4-5 लड़कियां थे हाँ कार्बी आंगलोंग से स्टार्ट किया मेरा जर्नी ही कार्बी आंगलोंग से था उसके बाद मिस कार्बी आंगलोंग में मैं पॉपुलैरिटी अवार्ड मैंने जीता था उसके बाद मैंने मिस असम में गई थी उसके बाद मिस दिवा असम में मैं विनर थी नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट टॉप मॉडल में मैं ब्रांड एम्बेसडर विनर थी अभी मिस इंडिया स्पार्क में भी मैं विनर हूँ तो और आगे आपको वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे थाईलैंड में तो आप ये सब जो India pen angtan Thailand along an sami kechpati dunji phan sami ingwai pon edlo bon sami tangka kaduri ajok labangsu kechpati dunji phan kisung dokoglo lesile bangsu kechpati dunji phan Karbing long Mas Council CM Dr. Turam Ronghang pen nangrap dun bek thapusi Miss Park India 2023 Kumkum Chetri pen kachuni ripon हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब है हम लोगों को हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि कोई ऑफिस जाए काउंसिल ऑफिस जाए थोड़ा हेल्प मिले लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोग ने जब अपने कल्चर से बोला कि हेल्प चाहिए ऐसा वैसा ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग हेल्प नहीं मिला तो अभी हम जब थाईलैंड जाएंगे तब मुझे ये आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे होगा क्या होगा फाइनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब है तो कैसे जाऊंगी थाईलैंड ये सब सोच के थोड़ा ख़राब लगता है और ये डर भी लगता है कि जा पाऊंगी भी या नहीं ये जो मेरा कॉन्टेस्ट है थाईलैंड में उसके लिए प्लीज़ मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे
ख़ास करके उनका हेल्प चाहिए होगा। मेरा जो कंडीशन है अभी, मैं अभी इतना उधार लेके हम लोग वहाँ गए हैं, अभी भी हम लोग का बहुत सारा उधार चुकता नहीं हुआ है। जब हम गोवा के लिए जो खर्चा हुआ है हम लोगों का, उसके लिए अभी तक हम लोग का उधार ही है। हम लोग का रजिस्ट्रेशन 25,000 था, जो कि अभी 14,000 हम लोग का उधार देने में पेंडिंग है। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये उधार चुकता कीजिए ये वो, पर इतना सपोर्ट एक कीजिए और हाँ, सपोर्ट एक कीजिए और अभी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हेल्प कीजिए जाने के लिए। यही बोलना चाहती हूँ। करना तो चाहती थी LLB, लेकिन अभी बैचलर इन आर्ट्स इन हिस्ट्री कर रही हूँ जोरहाट में। रिसेंटली मैंने HS पास आउट होके अभी जोरहाट JB कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो आप इसी जर्नी में जो प्रोफेशन है वो कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और अपना जो मॉडलिंग करियर है वो मेरा पैशन है, मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी। तो आप किसी से यहाँ लोकल जो कुमकुम चेत्री फंस इंडिया पेन अंगतन थाईलैंड लोंगच पति दुंजी फंस में इंवाई पंतांगलो बोन समय नॉन थाईलैंड लोंगच पति दुंजी फन की दिहिन मारी तंका फन की सुंग दुकोगलो लेसिल बांगसुगच पति दुंजी फंस कार्बिंगलो तमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुराम रोंगहांग पेन नंगचिराप नंगचितो दुनवेक थापुची Miss Spar India 2023 कुमकुम चेत्री सर बोरापेन शंकर चेत्री पेन कचनुरी पन on kopi si kam klem pon ki thang ta chini re tangka paisa ta abe bangtum ha pinai du olang non anta lasiki ne council long kardom principal hede council la CM sar EM sar CM Dr Tuliram Rohang sar lahe tum sar tum dhane phan kali hai ne supi phan help lote me pu pusi tin lo ala gua pen ke long lo minti lage gua all India versus pen si ke dampo lage in only for Assam kali an ke Karbiang long pen si long lo jon si nitum Karbiang long si dura prap logi la si ni pulu hai di la si ilibang ke mathalo nang dun unji mauni po la e phanisi problem dulo tini ki dun pusi pulo halang ni la sartum lang kansil long chingmai nang la chingbai po an pa ke nang dunu la sonsi ni thanlo la he কি বোলে কিবা থাইলেণ্ড যাম কৈ আছে আমিতো বাধা কৰিব নোৱাৰো যাবই সেইকাৰণে ক'ৰ পৰা কি আপোনালোকে বা EMCM সবে সহায় কৰিলে পঠাব পাৰিম নেকি মইতো এইটোৱে আশা কৰোঁ আৰু Barelong Voturi FC to Menchpatir Peponsi Lakha Crazy Langper MSC Consensi Parlopon Barelong Havar along Barelong Patuak Lamalong Ketengsi Kardhitang Saitok Bi Chikimo Menpen Football Patu Pangchengpon Labangsu Football Patu Ketengsi Kitspatipon along Sami Aluhiaman Pen Bukla Muspot Bura Chairman Hamsing Teron Bizoy Hansi Lapen Kaprek Manpen Kedudunta Chitongdun Kardhitang Saitok Bi Chikimo Menpen Football patu ceng siani labang ki Barelong FC lapen Disubay FC tum bansi patu ponlo. Disubay FC tum tek mucola joksi. Gol ni thapon si labang su ka ceng siani bangit pahe ponderlo. Lapen jongsi kumania team tum labang su Karlitak saito bich ke momen pen football spati elong jongsi ke join dun jining hang liputang ti for side dulang puta pachini pon. Lapen jongsi kumani tum ke join dun jining hang liputang ti join fisa nam labang ki pharoge thomra pharosi lapen ke ceng sianong e labang ki suri krehini lapen adun thonong e labang ki suri nerke puta pachini pon. Volongkoma Jeep and Rajesh Ronghang Karbi Long Riberta. Kemang bang la loni tuma tok habara long. Stamela khelat anar bang api piglang. Isi koi bang kali tunggal la so la pipon bang la non ketul view mi tum la mobile game patu ba bisi la pen la peni daki cho la hai pen da sabo singrai konthegi mili la hai pen isi kemang kon lo. La pen alam thibang bisi bisi bang la ni tum la dak non patu ba ma fil bo tame fil la piglang. Kasi choneng tung la ni tum la local EM lo tin tu MSC sar mudhan mek thebang tami ladak ni tum ladak rong koira do la barelong ha police station ang kang lo kami mesen a fil long bak tabe kasi ndam mesen a fil last time lang ni nang na pon po sini la tu media thang lo tami mali pha choneng ri ponik lo la pen ladak ni tu maning kan bang pustami kartare night mate la dukan malin bibiar setami ni tu ladak open access putabe kasi la ni choneng ri lo na tum media thudi se sar mudhan mek thelang ni ning ke miu EM kasi dak Barelong habar papi tiglang kasi la pen stage la pen dak feel bang la ni ni pompo busi nali tu mak ni pen ni tu tang te la khela ini khela ka cheng silo la pen ke bang je pha kapre ke tum dang jon tum thulong lang ma
John long api ni keceng si long lah sini tu first round bang langsung si punai lo first round ni tu lah long picture bang punai ni dah lo. Masih pini keceng lo. Kemudian tim tu tanang John lang pelotang teni tu himban ke kaita welcome lo. Abai sal lang pia. Awar sai tu lah. Kemudian John siap tim tanang John ni pelotang teni tu awar sai tu lah. Lapen la John fi made ke John anam ko ani lapen ke hai made anong e anam. Winner Suri Krihini 12,000 lapen la runners up bang 8,000 mande Suri Nerkep. Lapen John fi bang 13,100 haru cricket hau. Best goal scorer dui lapen best keeper dui. Mau poni lapen. Soro lonte. Pai ni pai Troxia ni Pluni MSc consent sige polopon center Denkimu apamalong Karbilo Charlie song Mari KSA center aru atumpen spatripi ponsi Raki hormu aputhak chithan chimum amai pedopon Tochirok to kamailong center KSA aru amai pu mirjing bi pen chepem pu pon amailong KSA 3 pi amai pu Samson Teron lapen KSA long klembang pu bang phi tumta chirap chitodun Ai ching chia prang Denkimu apama long pen luring chipian armu chejeng ponsi drugs ke chu horkijun birike mong engton ponang pu pusi asi ke theipen hang tarampon What can you say about that now? What can you say about that? Lapen Tulang Iluchung Long Nachatong Gun Pukla District Pen Organizing Secretary Ruby Singer Alali Pansita ni Rana Teknologi Passion ni Passion Reglo Labang so mailong ke chithan pon labang ki center ang kangalong sabin non bang ki uwi ki mi tum drugs ke chu kirim phai nang ban bom tanglo mati red jun pule hok det sami heino nilo drugs ke chu bang ki non uwi ki mi tum phat ki panna hok lapen khai long ri phan sami isi thedung kana hok ang theklo lasi drugs ke chu tum ban ki Karbilo Charlie song Mari KSA tum pen pang thek ponsi so dakon kang sai sai sami deng ponang ji pusi KSA 3 pm mai pu Samson Teron pen ning je pon phuluni pen sar honing ti Karbilong ri birta bangke la Denkimu apam jasimet pet la sod area long bang ki thurmio we tum drugs ke chola puson aphaya bang phiong bat ong pasila da bang isi red zone area se ke man posong se theklong lo la sini tum pini dak pe na bang ke isi message ki pi je bang la hino ha dak adim amena bang ke arjumesen sentar pusi pu sentar puta chitim chi mase achitim chidalong jong se kahin no kam claim rong pute kar biang long ba anong juno dak aposi dak pe ni tu akke me a message ki pija pha je ke non frangan kar biari soi jang tu la raki hormu ka pirim re de je phan isa message ke pajir si abirta ke pejir je phan si pini Denkimu klama long pe ni tum kar biang long rad phan mate asam mate pirthe dang pi phan ke pachini je phan si tum dai si a rally bi lo la so rally long pe si tum ke chu tum phana me so dak pen pin rem lo la pen Karbiang Long Autonomous Council kachari tum stamela so thak langdun pe me popu Karbiang Long District Administration tum se tamela dak ke chu tum phan chot kali ke jor tum banda kiri ka kuru ka kam claim si nep eting nang et sila tum phan stame jail thap et nai busini tum bangke alang la dak pen so dak pen alang li tum phan kapachini pon lasi ke wang jilanga por sitame Karbilo Charlie song pen comment tu ne sita drugs ke chu along bang ke ni tum che donun thek the posi nili tum pen ke thek long lo pulotang te law and order ke duko ka posi nili tum ke sia long ke law and order ari deng ba nili tum bang ke che pari deng ne te boy fit sita law and order bang ke duko posi lang tum phani tum nepo hala tum phan hodai puno ne prang bang ke thek long pulotang te la pen nili tum ke kai ke mat ke nep dun veru ne de je posi jasemet pet la soang bong ar sikrung pen ar di chen men kam chiklem ya phan ke Karbiang Long District Administration mate law and order tu masin nitum da so mai long pen tuning ripadi krim lo penang li than boi ma drugs ko harmu penang andong ke chodet tu me chi ne drugs ke choben ko pis activir mate alang le long effect alang le ok phan la so drugs ke chu hormu ke chu pen ko pi ma ka effect ji la bang ke tum ke ong dung tum ke chini ke thek ser ke reser tum ke sita ke thek the tum bang chini ne ke thek ser reser tum ke chini da posi ke thek ser reser tum drugs chu chi ke chu ke komarlo ke thek the tum la ke thurmi o we tum la lo Charlie pe hai po internet titia sumar tum jase met pe la tum si cholo sila tuma phan sita me ke ong dung atuma phan puthot ake me a hemolong chiwang thuye phan ni tum hin pen ka chuning rilo athe bang ke drugs cholo pulo tangte soni hormu ka effect do society phan I sia bang ke koman ma ki chu bang hala Pini birta bang kilang sekang ton poneglo do me thang me kardom